I da ste ljudi ovdje Atlas Craft, danas snimamo Hunger Games opet sa Aleksandrom. Dobre. Kao što vidite on ima skin, ja imam, baš je cool. Napišite i lajkujte ako vam se sviđa skin. I nemoj odmah na častove, ok, idemo iza, ok. Jesi ti tu tamo Miloš Damer, jesi ti ovaj? Hoći. Gdje ćeš? Jesi šatlo kamer. Čekaj, nije ovdje, nema ovdje čestva. Uvijek idi iza, nemoj da to ovdje nemoj tako rok. Promašio si čest, ladno. Nisam. Jesi, vidi pokupio sam stvari. I ja sam. Vid mene. Evo ti Markiš. To bre. Vidi, lik nas napada, beži. Fuck, rokni ga, iza leđa ti. Ima diamond... Boots, diamond, boots. Opa. Imaš te boots diamond da mi daš. Ajme daj iron. Ajde. Iron boots. Vidi lik prošao pored nas. Ti treba kapicu. Ne treba, idemo. Vidi li, idemo gore ovdje. U vodu gore. Ne, pored idi. Ne. Jesi pa. Vidi ovo kad me nervira. Gle ovdje gore skriven chest. A nije. Gdje sad idem? Samo idi naprijed. Dođi ovdje. Ja ću se ugušiti bre. Evo ga, izašao. Za malo. Alo, laga, vraća me nazad. Izašao. Jedno ga lik, vidio sam ga. Nije. Ovo je kao svemir. Dođi, jeste. Gdje si ti? Tamo ima chest. Jako ćemo ući, dođi na mene. Vidiš? Znam kako će... Znam ga lik, ladno, dođi do mene. Gdje si ti? Vidim sve ne lažem lik. Likovi, napred, brzo. Iza mene lika. Ne, ovdje ko napred, dođi, vidi, ovdje unutra, vidiš likove. Evo vidim likovi, ćemo da uđemo unutra. Vidim ih dvoje. Dođi, evo ga ulaz. Slabi smo, Dođi, evo ga ulaz. Ovo si ladne promašio čest. I ima nešto posebno. Ajde, dođi. Ima nešto, moj. Ima li kiznic? Dođi, padni dole. Gdje dole? Evo me. Tamo ima još jedan chest odmah blizu mene. Evo i ovdje. Ajde, samo dođi, nemoj do čestova. Tu, eno ga tamo. Kako tamo doći? Evo ti. Dobro, eno tamo, evo pored tebe chest, vidiš ga? Ja ti rekao. Dobro, gdje je čest? Pa tamo pored tebe. Evo mi ga čest. Je li je pokupljen, ništa mi zalago. Gled, dijamantski mač i sekira. Znaš kako je meni zalagovanje? Ja pa. I zalagovanje. Sad ako padnem, njebeš mi život. Čekaj. Rokno za malo. Gdje si ti? Iza tebe. Evo me. Gle ovdje chest. Pokupio sam ga. Ajde dođi. I ovdje ima chest, dođi. Evo ti sekira ako ti. I što znači? Ti imaš medvini naprijed. Evo to, hoćemo da se nađemo na deathmatchu. Evo ti sekira dijamantski. Crokli likovi, pisali smo nas dvoje. Evo ti dijamantski. Idemo ovdje. Gle ovdje chest. Dođi ima chestova. I ovdje ima puno chestova. Evo ovdje još jedna dijamantska sekira. Ostalo je četvorica njih. Gdje si? Evo me tu iza tebe. Ajde idemo kod ove vode. Ovi chest. Ne pokupljeni chest. Ima samo mač. Ja sam ti ostavio. Ja sam pokupio sve. Pazi se da ne padne kod. Da, tu negdje ima tako bezveznih rupa. Vidi ovo, za džabe. Dođi brzo, došao sam. Ajde dođi. Gdje si ti? Dođi naprijed samo idi. Zalagao sam. Idemo naprijed. Vidim. Ne, iza tebe sam. Vidim. Viš tu da je grmi, to znači da je tu naprijed.
grmi tamo gore. Vidi lik crko i ostavi neki lik stvari, ladno. Što imam? Iron Arch, to. Ja imam dijamantski. Imam jedan, ajde. Sački, da stavim prvo hranu. Opa, opa, Hoćemo da opa. sidnemo dole. Eno klik, vidi tamo. Imam dokaz video, dođi brzo. Prati Gdje me. si? Iza leđa sam. Opa, vidi luk. Luk i strela. Daj, Daj mi luk, ja imam 15 streli. ja nisam uzeo luk. Nisam ni ja. Idi na E. Je, vidi mene. Dobro, dođi, vidio sam lika. Ajde, Miloš. Miloše, Da. ajde. Gle ovo. Da skočimo ovdje dole. Ajde. Gdje si? Hoćemo, i ovdje ima deathmatch, ono što ne piše, znate. Gdje si? Evo deathmatch. Ko je ovdje? Eno klik, ga vidiš. Jesi ti to Miloš glavno? Oj, da, dijamantski armor i dijamantski mač. Aj zajedno ćemo ga ubiti. Da, daj si ti. Evo mi tu si. Vidi roka me lik. Ček samo da pojedem zlatno jabuku. O, fuck, otišao Vidi, tamo. napada me lik. Lik me napada. Vidi ovo, trko. Hajde, ja samo ostali se samo vas dvojica. Ajde. Ali lik zna gdje si. I Ubijate. nisam uspio. I to bi bilo to. Ćao. Doviđenja.